به هلکفتا دویمین salvegera koçbarkirina Pakrewan Sêfedîn Berazî xortê golserdestê hêzên Sotorol bajarê Qamişlo hatibû şehîdkirin, îro şandek Encûmena Niştîmanî Kurdî seredana goristana Hilêliyê kir û taxek ji gulan danîn ser goristana Pakrewan Sêfedîn. Herwiha gontina Encûmena Niştîmanî Kurd ji layê serokê Encûmena Rojhilatê Qamişlo Şemdîn Nebî hate xwendin. بيرا بخوازن وام جوار بيجن انه والله حاضرن تشجمه بخوستن بوار بكن وام سوزيجي كي اكيد بدن انه ام لسر سوزا بردوامن بو خاطر ما في قال كرد لسوريا كنو سوريا ديمقراطي تعددي فدرالي بو خاطر جو ام قارب جيانك خوش پیش روجي درباس بكن وەکو گوتێ زانین کۆ سەیفدین بەرازی خۆرتەکە بوو 20 ساڵی دەما ئەوژکارێ خۆ دەهات بەر مالێڤە لە تاخاوستا یال باجارێ قامشلۆ هێزن سۆتۆرۆ عێریشێوی و هەڤالن ویکردن و ئەو گولەباران کردن و جانێ خۆیان دەستدا. سپاسیا مجلسا وطنی کوردی دکم و سپاسیا مؤسسة الشهداء و چه پارتیە گوهاتن حاضر بوون و مجالس ما حرصال بیرانینا پکروان سیفدین ترین بیرا خو از گلکی بجنا خوشوار دطوینم جو چه پکروانی هی دطوینم بسادان کەسێن سڤیل جانێ خۆش دەستدان و بوون قوربان ئاوان شەڕ و پەفچوونێ گۆ چەند ساڵن لە سووریە پێکتێن و تا وێگاوێژی شەڕ و پەفچوون بەردەوامە و چارەنووسا وی ملەتی هێنە دیارە. سەبری فەخری ئار قامشلۆ.